Mu ijoro ryo kuwa kabiri rishyira kuwa gatatu, abanya-Iran benshi ntawaryamye, n'abaryamye ntawasinziriye. Bari bategereje igeno ryabo ry'umunsi ushobora kuba ari uwa nyuma, kubera ko perezida wa Amerika Trump yari yabasezeranije kuboherereza intumwa y'umuriro urimbura kandi uganisha ahantu habi cyane, aho Trump akunda kwita mu kuzimu. Kuva ku cyumweru, Trump yahoraga yibutsa abanya-Iran n'isi muri rusange ko saa 2 z'umugoroba ku isaha yo muri Amerika aribwo ibintu byose bizahinduka. Irani nibitamanitse amaboko ngo agomba gusenya ubushobozi bwayo bwose n'iterambere imaze kugeraho yaruhiye mu myaka ibihumbi. Iyo saha ubundi hari saa 8 mu gicuku ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri Irani basatiraga urukerera kubera ko bari saa 9:30. Icyo Irani yasabwaga kwari ukwemera ibintu Amerika isaba hafi ya byose cyangwa se igasekurwaho uwo muriro nk'uko Trump yabyifuzaga. Trump yahoraga avuga ati kuwa kabiri uzaba ari umunsi wo gusenya inganda z'amashanyarazi n'ibiraro, mbese ni nk'imperuka. Ni ibintu bitabayeho mbere, sindabibona nanjye ubwanjye. Mufungura ubwo busa bw'umuyoboro wanyu wa Hormuz, n'ibitaba ibyo muzabaho mu muriro w'iteka kandi muzabara cyane, muzabirebesha amaso yanyu akanya gatoya murimo murimbuka. Kuwa mbere arongera ati ntabwo ndi gukina, turashaka ko mufungura iyo nzira yanyu ya Hormuz mukangatana nta mananiza, n'ibitaba ibyo muzabona imbaraga za Amerika uko zingana. Ati igihugu cyose gishobora gusenywa mu ijoro rimwe, iryo joro rishobora kuba ku munsi w'ejo. Ni amagambo ya Trump yavugaga igihe nsubiramo ibintu byararangiye. Ati ibi ntabwo ari amagambo gusa, dufite ubushobozi bwo kubikora. Kuwa kabiri habura amasaha make arongera aragira ati iterambere ryose rishobora gusenywa bya burundu kandi mu ijoro. Ntabwo nshaka yuko ibyo bintu bibaho rero, ariko nshobora kubishaka. Turaza kureba uko ibintu biza kugenda mu ijoro. Ati ni kimwe mu bihe bidasanzwe kandi by'ingenzi mu mateka maremare y'isi. Imana iha umugisha abaturage b'ibihangange ba Iran. Gusa uko Trump yavugaga ibyo, abaturage bakagira ubwoba bagakangarana cyane, abenshi bagatangira kwiroha mu mihanda ngo bapfire icyarimwe. Ubutegetsi bwa Iran bwo bwamusekaga cyane bumukwena. Iran yasabye abaturage gukomeza kwicunga neza, ariko ngo ntibite ku bintu Trump atangaza by'amagambo araho gusa. Iran yari yasabye Amerika ibintu 10 bigomba kubahirizwa. Uko byarangiye rero, Amerika ntabwo yateye. Isaha nyirizina yageze, Amerika irabyihorera kubera ko habura iminota mike cyane habaye ubwumvikane bw'agahenge k'iminsi 14 ibyumweru 2. Ubu muri Iran bari kubyina intsinzi, ariko na Trump nawe ubanza ari kubyina ku ruhande rwe. Bijyagenze bite mu ijoro? Nguhaye ikaze, reka duhere ku manywa. Ibintu byari byatangiye bishyuha cyane, bamwe bavuga yuko bari mu bihe bya nyuma, ibihe bitaga final, barimo barahumeka uwa nyuma. Imyanzuro yahereye muri Amerika, ahari icyicaro cy'umuryango w'abibumbye. Abagize akanama k'umutekano muri uwo muryango bari bafite amanota ku cyemezo cyo gufungura inzira Hormuz ku ngufu, maze abafatanyabikorwa ba Iran bari mu Bushinwa n'Uburusiya bakoresha uburenganzira bwabo budasanzwe bwa veto bahagarika icyo cyemezo. Ni umushinga w'igitekerezo wari watanzwe na Bahrain ugamije gushyiraho imbaraga za gisirikare zo kurinda umutekano muri iriya nzira. Izo ngamba zirimo guherekeza amato y'ubucuruzi. Ibihugu 11 byatoye byemera uwo mwanzuro, 2 birifata, naho Ubushinwa n'Uburusiya byo birawanga. Kubera za mbaraga za veto bafite bombi, byari bihagije ku mwanzuro uteshwa agaciro, kabone niyo umuntu umwe muri abangaba ari wo wanga uwo mwanzuro gusa kubera ko afite veto nyine. Ibi bintu rero byari ishiraniro mu cyumba cyahatorerwa kubera ko Iran yari ihagarariwe n'intare ebyiri. Nyuma y'amatora, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri uyu muryango Michael Waltz yanenze Ubushinwa cyane n'Uburusiya, abashinja gushyigikira ubutegetsi bushaka gutera ubwoba ibihugu mu kigobe. Ambasaderi w'Uburusiya muri uyu muryango Vasily Nebenzia yavuze ko uwo mwanzuro wari gushyiraho ingamba ziteje akaga ku mategeko mpuzamahanga no ku bikorwa byo gushaka amahoro. Ambasaderi wa Israeli Dani Danon we yagize ati nubwo uwo mwanzuro utatowe, ubwiganze bw'ibihugu byawushyigikiye bugaragaza ko ibihugu byinshi ku isi byiyemeje kurinda ubwisanzure mu kugenda mu nyanja no guhangana n'abashaka guhungabanya inzira y'ubucuruzi mpuzamahanga. Ambasaderi wa Iran muri uyu muryango yitwa Amir Said Ihavani. Ati uwo mwanzuro wari ubogamye bitarabaho. Aho ngaho ni Washington, ku rundi ruhembe rw'isi, ku manywa i Vatican haturutse ubundi butumwa bwatanzwe n'umushumba Kiliziya Papa Leon wa 14, avuga yuko
gushyira iterabwoba ku baturage ba Iran bitemewe na gato. Byari nyuma y'amasaha make Trump atangaje ko iterambere ryose rya Iran riza gusenywa mu ijoro. Ni amagambo Papa Leo yavugiye hanze ya Castel yitiriwe Gondolfo, aho asanzwe aruhukira n'ubundi mu ntera y'isaha imwe uvuye i Roma rwagati ugana mu majyepfo y'uburasirazuba. Papa Leo amaze kumenyekana nk'umuntu unenga cyane intambara ya Iran, akanakunda kugaragara nk'unyuranye n'ibitekerezo bya Trump ku bijyanye n'intambara. Yavuze yuko kwibasira ibikorwa remezo by'abaturage binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga, ati ibi ni ikimenyetso cy'urwango, amacakubiri n'isenyuka umuntu ashobora guteza, kandi twese turashaka gukora ku bijyanye n'amahoro. Mbere yaho Papa yari yabwiye CNN yuko yizeye ko Trump ashaka uburyo bahagarika intambara, anasaba abayobozi b'isi gusubira ku meza y'ibiganiro. Yari yanasabye abaturage b'isi yose gushyira igiturage ku bategetsi babo ngo bemere ko habaho ibiganiro by'amahoro ntandi mananiza. Mu Kigobe ibintu byari ibindi. Ahagana ku mugoroba ibihugu byo muri iki Kigobe byatangaje yuko bikiri kurwana no guhagarika misile na drone bya Iran byasaga umufiririzo. Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu zatangaje yuko urusaku rukomeye rwumvikanye mu gihugu hose rurimo misile ziremere na drone byagabwaga bivuye muri Iran. No muri Qatar byaruko, naho bavuze yuko babashije guhagarika misile zo muri Iran. Bahrain naho ntabwo rwabibagiwe, biruye bumva amajwi y'ubuduha busaba abaturage guhunga no kwihisha kubera misile zavaga muri Iran. Ku mugoroba wa joro rero Trump yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri mu biganiro bikomeye cyane ku ntambara ya Iran, ariko yanga gutangaza ibisobanuro birambuye. Mu kiganiro kigufi cyo kuri telefone yagiranye na Fox News, Trump yabajijwe ukuntu abona ibiganiro, arasubiza ati ntabwo nabikubwira kubera yuko ubu ngubu turi mu biganiro bikomeye cyane. Asa n'ubigira ibanga. Trump yavuze yuko yaragiye guhabwa ibisobanuro byuzuye ku cyifuzo cya Minisitiri w'Intebe wa Pakistani Shehbaz Sharif cyo guhagarika imirwano mu gihe cy'ibyumweru 2. Ati icyo navuga nuko Sharif ari umuntu wubahwa cyane n'abantu bose. Nyuma y'iminota mike rero Minisitiri w'Intebe Sharif wa Pakistan yasabye impande zombi guhagarika imirwano mu gihe cy'ibyumweru 2 kugira ngo ibiganiro bya diplomasi bibashe kugera ku ntego n'umwanzuro. Yasabye Trump kongera igihe ntarengwa yari yatanze kuri Iran kikava ku ijoro ryo kuwa kabiri, no kuvuga ijoro rimwe, kikajya ku byumweru 2. Anasaba Iran kongera gufungura inzira ya Hormuz igomba kunyuzwamo ibicuruzwa by'ingufu. Al Jazeera yabyanditseho ivuga yuko hari ibiganiro biri kuba hagati ya Amerika na Iran, kandi ko biyobowe n'umugaba mukuru w'ingabo za Pakistani Field Marshal Asim Munir. Muri uko kuganira guhambaye, umutwe witwaje intwaro Kataib Hezbollah wo watangaje yuko wafashe icyemezo cyo kurekura Catherine, umunyamakurukazi w'umunyamerika wari warashimutiwe i Baghdad muri Iraq mu kwezi gushize. Uyu mutwe ukorera muri Iraq usanzwe ubarizwa mu kwaha kwa Iran. Mbere kumurekura babanje kumusinyisha ko ahita ava mu gihugu byihuse ako kanya. Ni nako byatangajwe n'umuyobozi ushinzwe umutekano muri uwo mutwe wagana Abu Mujahid Ali Asaf. Muri ayo masaha rero nibwo Amerika yakoraga ibitero bya nyuma byibasira ibigo bya petrochemical muri Iran, nk'uko byatangajwe n'itangazamakuru rya leta. Uruganda rwarashweho n'urwo mujyi wa Marshall, kandi byateje inkongi ikomeye cyane n'ibyokotsi byanduza. Hari ikindi gitero gikaze cyagabwe ku gice cy'inganda hafi y'umujyi wa Arak cyakomerekeje abantu 2. Itangazamakuru rya leta ryaje kuvuga yuko uruganda runini rwa aluminium muri Arak rwibasiwe, ariko umwungiriza wa guverineri aza kubihakana. Turacyari rwagati mu ijoro. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Pakistani ntabwo yasinziriye, yari mu biganiro n'abafatanyabikorwa bo mu karere baganira kuri iyi ntambara n'uburyo bagomba gukoresha kugira ngo agahenge kaboneke. Ubwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Pakistani yari kuri telefone neza hagana saa 9 cyangwa saa 9 z'ijoro mu rukerera. Uwo ni Ishaq Dar yavuganaga na bagenzi be, harimo uwa Misiri, uwa Arabia Saudite, uwa Turkiya n'uwa Maroc. Nta gihugu cyakoze akazi kenshi mu ijoro nka Pakistan. Ubwo haburaga isaha imwe gusa n'iminota 16 ngo isaha ntarengwa ya Trump igere. Trump ubwe yese atangaza ko yemeye guhagarika imirwano mu gihe cy'ibyumweru 2. Yavuze ko ayo masezerano yo guhagarika imirwano yakozwe ku isezerano ry'uko Iran yemeye gufungura inzira ya Hormuz. Ati dushingiye ku biganiro nagiranye na Minisitiri w'Intebe Shehbaz Sharif n'umugaba mukuru w'ingabo Asim Munir muri Pakistani, rwose bansabye guhagarika ibitero bikomeye byari biteganijwe kugabwa muri Iran muri iri joro. Ni umwanzuro ukomeye cyane nemeye,
hashingiwe ku kuba Repubulika ya Kiyisilamu ya Iran yemera gufungura burundu kandi vuba kandi mu mutekano inzira ya Hormuz, nemeye guhagarika ibitero byo mu kirere no gutera Iran mu gihe cy'ibyumweru 2. Ati ibi bizaba ihagarikwa ry'imirwano ku mpande zombi. Ati impamvu yabyo nuko n'ubundi twagize ku ntego zose za gisirikare ndetse tukazirenza. Ubu tugeze kure cyane mu biganiro bigamije amasezerano ya burundu na Iran, kandi amahoro mu burasirazuba bwo hagati azongera agerweho. Yavuze yuko Amerika yakira icyifuzo kigizwe n'ingingo 10 zatanzwe na Iran kandi ko ari ishingiro rishobora kugenderwaho mu biganiro. Yongeraho ati ibibazo byinshi byigeze gutandukanya impande zombi byamaze kumvikanwaho hagati ya Amerika na Iran, ariko igihe cy'ibyumweru 2 kizafasha cyane kurangiza no gushyira mu bikorwa aya masezerano. Mu izina rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkiri perezida ndetse mpagarariye ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, n'icyubahiro kubona iki kibazo cy'igihe kirekire kiri hafi gukemuka bya burundu. Nyuma gatoya umuyobozi w'itangazamakuru muri Maison Blanche yaje kuvuga yuko Israel nayo yemeye guhagarika imirwano by'agateganyo. Muri ako gahenge rero ingabo za Iran nizo zigomba kugenzura uburyo bwo kunyura mu nzira ya Hormuz nk'uko Iran bivuga, izasigarana ubugenzuzi bwose. Inama nkuru y'umutekano ya Iran yasohoye itangazo igaragaza gahunda zayo zigizwe n'ingingo 10 Amerika igomba kubahiriza. Yibanze cyane ku bintu by'ingenzi birimo kugenzura neza uburyo bwo kunyura mu nzira ya Hormuz hifashishijwe ubufatanye n'umutekano bitangwa n'ingabo bya Iran. Nk'uko bivugwa muri iri tangazo, bigomba guha Iran umwanya uhagije kandi wihariye mu bukungu na politiki mpuzamahanga. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Saeed Abbas Araghchi yavuze ko muri ibyo byumweru 2 kunyura mu nzira ya Hormuz bishoboka cyane binyuze mu bufatanye n'ingabo za Iran no kwita ku mbogamizi za tekinike zishoboka. Bwana Araghchi yanashimiye cyane Minisitiri w'intebe wa Pakistani Shehbaz Sharif ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo za Pakistan Asim Munir. Nyuma gato y'ayo matangazo, abayobozi ba Israel bagaragaje impungenge ku masezerano n'agahenge yo guhagarika imirwano Amerika igiranye na Iran. CNN yabisubiyemo ivuga yuko Israel ngo yabyemeye ariko ntibyishimire cyane. Bati Israel iracyafite impungenge kandi iracyafite ibikorwa byinshi ishaka kugeraho mu bice by'uburasirazuba bwo hagati, by'umwihariko ibitero byayo muri Liban. Mu kwezi gushize, Minisitiri w'intebe wa Israel Netanyahu yanze gusubiza niba Israel yahagarika ibitero kuri Iran mu gihe Trump yabageze ku masezerano yo guhagarika imirwano. Icyakora anemeza ko Trump kandi ko ari umufatanyabikorwa we mwiza ko bagomba gukorana. Nyuma y'iri tangazo ry'agahenge, ubutegetsi bwa Trump bwahise butangira gutegura ibiganiro bishobora kuba imbona nkubone hagati y'ubuyobozi bwa Amerika na Iran mu minsi iri imbere. Umuvugizi wa Maison Blanche yitwa Caroline Leavitt ati hari ibiganiro byo gutegura inama imbona nkubone ariko nta cyemezo cya nyuma kirafatwa. Hari amakuru avuga yuko inama hafi ya zose cyangwa se zose zigomba kubera Islamabad. Iran irabyemera, Amerika nayo nta kubihakana. Nyuma y'iryo tangazo, ingabo z'abanyamerika zahagaritse ibitero byazo imbere muri Iran. Ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'abanyamerika bwari bwavuze yuko bwamaze kwibasira ibice birenga 13,000 muri Iran kuva intambara yatangira. Iyi raporo ifitanye isano no kuba Donald Trump yavuze yuko yemeye guhagarika imirwano mu gihe cy'ibyumweru 2 kubera ko n'ubundi bageze ku ntego bakanazirenza. Amerika iratangaza yuko yageze ku ntego zazo za gisirikare muri ubu buryo, ariko ku rundi ruhande Iran nayo iravuga yuko yatsinze urugamba. Iritangaza nk'iyatsinze bya nyabyo kubera ko yahatiye Amerika kwemera gahunda yayo y'ingingo 10 biri mu itangazo ry'inama nkuru y'umutekano muri Iran. Bavuze yuko Amerika yemeye mu buryo bw'ibanze gukuraho ibihano byose no gukuraho ingabo zayo mu birindiro byose muri ako karere. Bashimangira ko Amerika yemeye ko Iran igomba gukomeza kugenzura inzira y'umuhora wa Hormuz. Abayobozi ba Iran bagiye basohora amatangazo menshi yisukiranya. Ibinyamakuru bikorera mu kwa leta byasakaje amatangazo. Gusa muri aya matangazo harimo n'iryatangajwe na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Araghchi. Iri tangazo rirerire Trump byatunguye abantu cyane ubwo ari kwirakwirizaga akoresheje imbuga nkoranyambaga ze harimo na Truth Social. Muri aya matangazo yose yasohowe n'abanya-Iran, ayo mu Cyarabu, Icyongereza n'Igiperse, harimo ahagira hati umwanzi yishoye mu ntambara idakwiriye inyuranyije n'amategeko kandi y'ubuhemu mu gihugu cyacu cya Iran. Yagize igihombo gikomeye cyane kitavugwa, ni igihombo cy'amateka kandi nawe ubwe ntabwo azabyibagirwa. Bati amaboko yacu aracyari imashini z'intwaro kandi ku ikosa rito cyane ry'umwanzi hazakurikiraho igisubizo atigeze abona mbere.
Minisitiri w'intebe wa Pakistani Shehbaz Sharif yavuze yuko ihagarikwa ry'imirwano hagati y'Amerika na Iran ririmo na Libani. Ati n'ubwiyoroshye bwinshi ndishimira gutangaza ko Iran na Amerika hamwe n'abafatanyabikorwa babo bemeranyije guhagarika imirwano aka kanya kandi hose, harimo no muri Libani n'ahandi. Ati ni ibintu bigomba gushyirwa mu bikorwa aka kanya. Aya matangazo yo ku mpapuro no ku mbuga nkoranyambaga atandukanye cyane nuko ibintu byari bimeze ku mbuga y'urugamba. Impamvu nuko mu masaha yakurikiye amatangazo hakomeje kumvikana ubuduha bw'impuruza hirya no hino mu bihugu byo mu Kigobe no muri Isirayeli, Kuwait na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu batangaje ko bari guhangana no guhagarika drone na misile bivuye muri Iran. Abayobozi b'umujyi wa Abu Dhabi bavuze yuko bari guhangana n'inkongi y'umuriro ku ruganda rwa gaze i Habshan, aho ni muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ubuduha kandi bwumvikanaga muri Qatar na Bahrain. Ingabo za Isirayeli zatangaje yuko zamenye misile nyinshi ziturutse muri Iran hakiri kare. Mu rukerera Israel nayo yari kiri kugaba ibitero muri Iran nk'uko umuvugizi w'igisirikare cyayo yabivuze. Icyakurikiyeho ni uguterana amagambo no kuvuguruzanya hagati y'impande zombi. Perezida Trump yamaganye itangazo ry'inama nkuru y'umutekano wa Iran yavugaga yuko Iran yatsinze muri aya masezerano yo guhagarika imirwano, abyita uburiganya ndetse anenga CNN yari kwirakwije. Bwana Trump yanditse ati itangazo rivuga gutya ko ryasohowe na CNN ni ibihuha kandi CNN irabizi neza. Iri tangazo ntabwo ari ryo, ryahujwe n'urubuga rw'amakuru rw'ibinyoma rwose, musanzwe mubizi neza ko abo bantu ari abanyabinyoma. Urubuga ruva muri Nigeria rugahita rubiha CNN nk'inkuru yizewe, ariko ntabwo ari byo. Trump yerekanye ko amatangazo yo kwizerwa aranyuze kwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Sayed Abbas Hagashi. Kuva mu rukerera rwa mu gitondo kugera n'aya masaha, abanya-Iran benshi bateraniye ku mihanda y'i Tehran bizihiza intsinzi bavuga yuko bagezeho, nubwo bamwe bagaragaza yuko batabyizeye ku rwego rw'100%. Amashusho aturuka hirya no hino mu gihugu cyane cyane mu mijyi agaragaza abantu bamwe batwika amabendera y'Amerika na Isirayeli, igikorwa gisanzwe kigaragara mu myigaragambyo y'abashyigikiye ubutegetsi bwo muri Iran. Abandi bazunguzaga amabendera ya Iran bafata n'amafoto y'umuyobozi w'ikirenga mushya Mojtaba Khamenei bayamanika mu kirere hamwe na se wishwe Ayatollah Ali Khamenei. Reuters yabyanditse ivuga ko hari umugore umwe wari waje muri ibyo birori afite amakenga menshi, nuko arababwira ati Amerika yamaze kwigaragaza inshuro 100 kurenza ubu ngubu, twageze ku meza y'ibiganiro inshuro 2, ariko Amerika igahita idutera. Yongeyeho yuko Amerika ishobora gukoresha aka gahenge kugira ngo yongere kwisuganya. Ati ese imiterere ya Amerika ntabwo muyizi, muzi ko izahinduka? Sinzi impamvu jya ahubwo ntari kubyemera. Babyemeye batebo, bari abantu n'abasanzwe bashaka gukoresha iki gihe mu nyungu za Isirayeli. Undi mugore nawe yabajije impamvu Iran igomba gutangaza ihagarikwa ry'imirwano n'impamvu igomba kongera gufungura inzira ya Hormuz. Uko muri Iran babyina intsinzi, niko bimeze i Washington kugera no muri Maison Blanche. Washington iravuga yuko agahenge k'ibyumweru 2 ari intsinzi y'abanyamerika. Umuvugizi wa Maison Blanche Caroline Leavitt yanditse ku mbuga nkoranyambaga ati mu minsi 38 twageze ku ntego zacu za gisirikare kandi turanazirenza. Ati itsinda ry'ingabo zacu zishinzwe ibikorwa ryatanze amahirwe menshi, bituma Perezida Trump n'itsinda rye binjira mu biganiro bikomeye byafunguye inzira ya diplomasi n'amahoro arambye. Ikindi kandi Perezida Trump yatumye inzira ya Hormuz yongera gufungurwa. Ntimugapfobye ubushobozi bwa Trump rwose, ahubwo arimo arateza imbere inyungu z'abanyamerika kandi agomba kugera ku mahoro. Mu gitondo Israel yatunguranye yo ivuga ko Liban itarebwa n'ako gahenge, byatangajwe n'ibiro bya minisitiri w'intebe Netanyahu. Hari itangazo ryasohowe rigira riti Israel ishyigikiye icyemezo cya Perezida Trump cyo guhagarika ibitero kuri Iran mu gihe cy'ibyumweru 2, hashingiye ku kuba Iran ihita ifungura inzira ya Hormuz kandi igahagarika ibitero byose igaba kuri Amerika, Israel no mu bihugu byo mu karere. Batihagarikwa ry'imirwano ry'ibyumweru 2 biri imbere ntabwo rireba Libani. Ibi ngibi rero bisa n'ibinyuranye n'ibyatangajwe na minisitiri w'intebe wa Pakistani Bwana Shehbaz Sharif wari watangaje mbere ko we ayo masezerano arimo n'igihugu cya Libani. Imboni TV, imboni ya rubanda.